Ngamakhulu-khulu abathandi bomculo wejazz ababengungelene eSandton Convention Centre kumnyhadala ontsuku mbini osingathwa minyaka le. Lomnyhadala ubuzinyaswe ziimvumi zalaph'ekhaya nezo ziphuma kumazwe aphesheya. Ukuba umculo sisondlo somphefumlo, nika indlebe ukutya kwazo. Bekunjalo kanye ngethuba kudlala uncuthu mazangwa lomculo womnqunqo eSandton eRhawutini. Imilonji nemilonjikazi ishiyana ngotyefezo isonwabisa inginginya yamanxila umculo wejazz. Inxalenye yezimvumi yawufundela umculo ngelixa abanye iyimfuza ethi ibe yintuntanja yelo khaya. Ekukhuleni kwami ngafunda i-classical music esikoleni esibizwa i-National Arts. Mangisuka lapho ngithi ngiyofunda enyuvesi ngathola ukuthi yazi indlela yami inganena kwasejazini ngoba ngiyabona ukuthi angiyifuni nje neze i-classical. Ulanga ke ngumbhali wengoma nemvumi eyaziwayo kweli eseze ngobuso elizweni. Uthi ziyajika izinto ngoku kuba nabantu abatsha bayabe banomtsalane kolu hlobo lomculo. As we grow and as we get more exposed to ama-artists different, umculo different, sigcine siyithanda nathi siyintsha because ngiyathola ukuthi emashowini amaningi ama-intimate shows nawo nama-festival sesiyababona abantu abasha bekhona begcwalise itulo. Omnye wabathandi bomculo womnqunqo umnumzana Muzikayifani Thabethe uthi akaphoswa Umnyhadala minyaka le kuba uthanda ngenhliziyo engenamkhinqi lomculo. Zonke iminyaka ngiyathanda le festival. La ngikhuluma ngomculo, ingqondo yomculo. Yonke le miculo ekhona iphuma kujazz. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eSandton Convention Centre eRhawutini.